Om Swastiastu. Rahajang sumang alit sane makin titiang jagin latara materi indik satu balik. Nah, sadurung masuk ke materi, titiang jagi memperkenalkan diri dumun, bahasan titiangnya ada dengan Safitri, dados kepanggilina. Nah, sadurung masuk ke materi, titiang jagi bahasan makin ke satu balik secara singkat. Nah, satu balik punika silih situnggil kepahang saking kesusastraan sani wangunyane marupa gancara. Satu puniki ketah dados pemargi rikale parererama jagi nyirepang pianaknyane. Masa tua taler pinake jalaran parererama ngiken pianak-pianak ipune ajah-ajahan sane kaselingin ring tengahin satu punika. Ini adik-adik, ini satu balik punika pine becik kangen masa ngirepin adik-adik ring zaman pida. Nggih. Nah, puniki ditiang wenten pertanyaan sani dados kecawis oleh adik-adik teh ring kolom komentar. Nah, sani pertama napi adik-adik teh nanen ngwacen satu ring DJ adik-adik teh nanen ngwacen satu napi mantan sane nanen kawacen sane kaping 4 sapu napi daging satu sane nanen kawacen. Nggih. Ini ke soal sane dados kecawis ring kolom komentar. Nggih, selanjutnya nih ini ke titian jagi latara indik tegas satu. Nah, satu punika ngeranjing pinake kasusastraan san aneka tuturang utawi ketah ke bawah sastra lisan sani wangunyane gancaran utawi prosa. Satu-satu sani ketami ring Bali saking nguni ngisi lamian minayang indik kebudayaan Bali. Ya dihastun marupa kasusastraan sani katuturang sakewanten wenten taler satu ring Bali sani kasurat ring wonten. Inggih selanjutnya wonten ceciren satu pinake silih situnggil kasusastraan maduwe ceciren sane minayang satu ring sareng kasusastraan sane tiosan. Nah, wonten makudang-kudang ceciren satu inggih punika sane pertama wonten bebaosan utawi dialog pantaraning tukang satu sareng sane mirengang satu. Nah, bebaosan punika ketahnyane memargi ring pengawit pemargi satu saking tukang satu sane nyatu wayang terus sering taler kawawane mawali ring tengah-tengah satu. Nih, selanjutnya wonten wangun lengkare sane wonten ring pengawit satu punika inggih punika ada kone tutur-tuturan satu. Nah, punika lengkare sane wonten ring pengawit satu punika sane masuk ke ceciren satu. Nggih, sane kaping 3 wonten ceciren sane wonten kruna lantas utawi laut. Nah, sane taler terus kawane ritat kale masatu. Nah, satu sane wonten ring Bali akehan sane nenten kawan ini sira sane ngawi utawi ngripte satuane punika. Nah, satu maduwe makudang-kudang versi sane mabinayan manut ring genah satu punika katuturang. Sekadi contoh satu ibelok satu puniki maduwe makudang-kudang versi sakewanten tokoh nyane kaceritayang wantah asiki. Nggih, selanjutnya wonten tetikes masatu. Ritat kala jagi masatu nenten je wonten tetikes sane banget maweuh. Sane pinih utama wantah uning ring lelampahan satu miwah preside nikiang pikayun ring sane mirengang satu. Sakewanten yening jagi nyarengi lomba masatu matiosan malih ketika sane patut uratiang. Ketikes masatu mangde satu sane kabaktayang preside memargi becik miwah nuntut kayun sang sane mirengang. Ketikes punika sane pertama wirama. Wirama inggih punika vokal utawi intonasi suara sane preside nutut kayun sang sane mirengang. Ya, selanjutnya wonten
wirase. Wirase punika kawagedan maktayang satu antuk rase mangde nenten sekadi anak ngapala. Sane kaping 3 wiraga inggih punika semite utawi laras sang sane maktayang satu punika. Inggih punika indek tetikas indek mesatu. Selanjutnya nih titian jagi nataran contoh satu sane sampun benten ring PPT puniki inggih punika sane mamuda satu i ketimun mas. Satu ketimun mas puniki wenten berbagai versi ring suang daerah. Nah, sane makin titian jagi natarang satu ketimun mas sane versi ada katuturan satu ane malu anak luh balu ngelah pianak luh adiri ada nina i ketimun mas iya mau mah ring tanggun desane desa dah paha teken halas kacerita jani sedek semangan meme bakal luas kapekan ma besen iya teken panak nih kini cening ketimun mas meme bakal luas kapekan nyai ngejeng jumah nyanam gagapina laklak jumahan menten nyai nongos kancing menjelanane yening ada anak kau tidong meme de pesan ampakina. Nah kacerita hone jani iketimun mas nongos jumah menten mekancing jelanan saget teke iraksasa kau munyine gede tur garuk cening ketimun mas meme teko ampakin meme jelanan pedasang bahan iketimun mas ini nyen yang ngelah mungini ngudu gede tur garuk wah kidong ini nih gitu kena nih iketimun mas iraksasa tusing ampakin jelanan mundih lantas iraksasa kacerita jani teko memene ampakina lantas jelanan kriut grebek murahan iketimun mas meme ibusan ada anak kau mungine gede tur garo jejah pesan kena tiangnya tusing bani tiang ngampakin jelanan atas memene kendal kena nih iketimun mas gagapina lak ate tur lantas ngomong ketawangan ento ane kau itu nian iraksasa ento nyen ento ampakin pedas cening pelibang buin manine buin memene kapekan makere mejalan memene mabesen cening meme lakar kapekan jumah menten minjang kancing jelanane ingetang nye memene lebih yenin tusing meme ane makaukan de pesan ampakina jelanan gitu kuning kacerita jani iraksasa lakar buina ke rumahne iketimun mas di jalan nepukin iya anak ngangon bebek pakina pengangon untuk awak nih ngetor pesu peluh ban jejak nih ngomong iraksasa jero pengangon bebek ngomong iraksasa jero pengangon bebek jalan kemo ke rumahne iketimun mas nyanan lamun tusing dumah memene kakin iketimun mas mesahut ipengangon mindah bebek tiangnya tusing ada nongosin lantas galak iraksasa yen tusingnya iya tendasnya kalmah basang laki seduk gitu abadnya iraksasa nya lantas ipengangon bebek dapat tangga umah iketimun masuk
ngomong i raksasa teken i pengangon. Nah, kamu kauken i ketimun mas. Iyo jumah nih menten mekancing jalanan. Jangihan munine cara munin memet. Nggih, lantas gitu i pengangon langsung ngomong. Cening ketimun mas, ampakin meme jalanan. Gitu. Iya ngomong, apa kenal i ketimun mas? Kadena saja memena teke kriut dua celanane kampakang sakit sampai i ketimun mas play banget bahan i raksasa. Beh jeret iya i ketimun mas ngeling. Gelisang sapu neket i raksasa jumah nih tekepina i ketimun mas aji gerobak tetehina aji lesung batu. I raksasa ngelah juru ijem dadu. Ane adiri butuh ane lenan bongol. Ngomong lantas i raksasa. Butuh bongol. Ada luas kemu mai awaki lakar ngalih bakal bahasa kejep. Ngarot i ketimun mas ngeling di tengah gerobake matetah lesung. Jani ka cerita memene i ketimun mas mare teke udipakan. Dapat tangga umahnya suwung jelanahnya ampik ke mampakan pianake tusing ada gelar gelor iya makawakan tusing ada nih mesahut ngeling lantas ini tur mapina pedas timun mas play banget bahan iraksasa kengkenang jani bahan medayek. Aduh, timun mas. Lantas ada kone meong teken bikul kemu makin imemene ikut timun mas. Men ketimun mas ngomong. Nah, nih apa sang meong ngajak ke isang bikul nyak ngalih ikut timun mas. Iyo play banget bahan raksasa yang ke bahan ibu iketimun mas upahina be baju asok teken padi aboda nya gitu kuni meme. Lantas imeong teken ibikol menjalan ajak ke dadu kumahni raksasa tepukina iketimun mas metangkem tongosina bahan ibu tuh teken ibongol. Raksasa sedekan di pohon repot mundohang bakal basa kacerita pongpongan gerobake ban ibikul. Imeong nyongkok dor gerobake ngantia kerapat keripet ngenyenyong kriat kepungpung di ngoho kriat teken ibu tuh apa sih kopet krepet gitu yang gitu mungkin meongnya sep apa sih gaya meong itu kita ibu tuh ngomong lantas ibu ada meong di dua gerobake ulah meongnya bongol mendap lantas ibu ngomong wireh iya mulut tusing ninga kanti lingga song gerobake pompong ban ibikul tusing dinga monyene ibu tuh. Nah, subuh ada asa dengan jelema pesu lantas iketimun mas atahange mulih ban meong teken ibik. Neket rumah nih nyamjak memene kendel pesan keneh nih mimi dewa ratu cening ketimun mas maren teke agat pesan meme meong teken ibikul lantas upahena be baju asok teken padi abodak. Imeong nyuang be bajone asok ibikul makatang padene abodak. Gitu katuturan cerita iketimun mas. Ini punika satu iketimun mas. Ini adik-adik lantarnya nih wenten tugas sane adik-adik dados ngariane punika
indayang ngarianin video mesadul sadua iketimun mas. Sane nganutin tetigas mesadul minimal 5 menit, maksimal 7 menit. Sane kaku pulang ring short puniki. Nggih, puniki ini linknya nih. Inggih, suksema adik-adik sampun menyimak materi sane sampun telatar tidak. Yene wenten iwang kidang Yunas Ampere Om Santi Om. Dadah.